I hopi ngā mātua I te kitenga atu o ngā manu pīrere o ngā kōhanga reo e haere ana ki ngā kura tuatahi e reo Pākehā ana. Me te tere ngaro I a rātou tō rātou matatau me tō rātou māia ki te kōrero Māori. Nā te aumānia me te taunakia nā whānau I tūwhera tuatahi ai Te Kura Kaupapa Māori I Hoani Waititi marae I te tau 1985. Ko te nuinga o ngā tauira tuatahi no te kōhanga reo o te marae. Ko tā Peter Sharples rauwa ko ka hurangi kā terina te heikōkō mataira ngā pauwi tū ai te kura. The kaupapa of the whole school is Māori. It's a wairua Māori, the spirituality of the place is Māori, and that must come first. He mea utu I ngā pūtea pena a ngā whānau kia whakamanatia rā anō tia e te kāwanatanga te kura I ngā tau erima I muri mai. I te tau 1988 te kaumawhitu, I whakatūria te tahi ohu ki te wānanga I tētahi pūnaha mātauranga ke e mana ake ai ngā hiahia a te Māori. He mea na nau atu ngā mātāpono o te aho matua, hei mātāpono ārahi ngā Kura Kaupapa Māori katoa. I enei rā te kauorau o ngā tamariki katoa I ngā kura e haere ana ki ngā Kura Kaupapa Māori.